Žene koje trpe nasilje najčešće su ekonomski zavisne od nasilnika, pa ga zbog toga teško napuštaju. Kada se na to odluče, teško nalaze posao jer su nekvalifikovane ili zbog toga što ih poslodavci nerado angažuju. Od 160 žena koje su boravile u sigurnim kućama za poslednjih godinu dana, njih 20 je uspjelo da se zaposli. To je imperativ, to je važnije od svega jer žena koja to nema zavisi od nekog drugog. Ako zavisi od drugog, a najčešće od nasilnika, onda se ona njemu i vraća. U mnogim situacijama se vraćaju jer ne vide drugu mogućnost da mogu da opstanu, ističe koordinatorka Sigurne kuće Beograd Vesna Stanojević. Nova šansa za njih mogao bi da bude podsticaj poslodavcu koji je voljan da ih zaposli. Država će im ponuditi 150 do 250 hiljada dinara u zavisnosti od opštine u kojoj su, a oni će biti dužni da ih zadrže najmanje godinu dana. Poslodavci će biti dužni da po prijemu takve osobe o tome ne govore nikome, ne upoznaju nikog sa razlogom i načinom na koji je neka osoba zasnovala radni odnos. Oni će se ugovorno obavezivati na to, a sve ostalo će biti isto. I visina iznosa i dužina vremena na koji je poslodavac dužan da zadrži osobu za koju je dobio subvenciju, napominje ministar za rad Aleksandar Vulin. Svaka olakšica poslodavcima je dobrodošla, naročito kada obezbeđuje dobrog radnika, smatraju u Uniji poslodavaca. Pretpostavljam da bi, kada se radi o ženama žrtvama nasilja, one mogle da predstavljaju prednost kod poslodavca s obzirom na veću zainteresovanost da se osamostale i da ostanu da pruže najveći mogući doprinos u svom radu. Tako da mislim da bi zapošljavanje takvih osoba bilo vrlo korisno za poslodavce, smatra Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Žrtve nasilja i trgovine ljudima do sada su imale pravo samo na jednokratnu ili uvećanu socijalnu pomoć. Nova mera ih svrstava u kategoriju teško zaposlivih i nadležni se nadaju da će ovako dugoročno rešiti problem njihovog zapošljavanja.